Ha, dobro došli nazad u Sky Factory. Da, nakon vrlo dugo vremena. I ja sam se zaželio, vjerujte. Zašto nije bilo toliko dugo videa? Pa zato što mi je kompjuter bio na popravku i naravno kad kompjuter šaljete na popravak, logično, niš se ne popravi. I to me živcira. No, nema veze, nebitno, bitno je da mi možemo u Sky Factory letjeti. Oh yeah, look at this. Sada smo kao u creative modu, a to je zahvaljujući ovom armoru Zivich Infused Chestplate, Zivich Infused Leggings, Zivich Infused Boots and Zivicio Infused Helmet. Da, to je moj armor. No, nebitno to, u stvari nije nebitno, to je logično bitno. Vidite kako lijepo izgledam, ko neki gej dečko, no nema veze. I tako je šeni u to obučen, ne mi. Evo ovako, pošto dugo nismo igrali, logično vrijeme da zaigramo, no pošto imamo još jednu mogućnost, a to je ovo letenje kao što smo već spomenuli, idemo do Nethera svratiti, ali ponijećemo sa sobom Diamond Dolly, pošto ćemo jedan achievements riješiti. Znači treba nam, ajde uzet ćemo 2 Diamond Dolly-a i idemo u Nether. I evo nas u Netheru, neki to zovu pakao, neki to zovu, dobro ne zovu ga baš raj, svi ga zovu pakao, no zvaćemo ga Nether, pošto je tako jednostavnije. A sada u ovom glupom Netheru tražimo Blaze spawnere. Znači, oni su nam potrebni za pravljenje onog nekog, nego već Ender chesta. I sad u ovom Netheru ja bi trebao kao naći te spavnere, ali ko zna gdje se oni skrivaju, tako da... Evo ga, nisam dugo tražio, našao sam Blaze spavnere, Blaze spawners, yes. Samo prvo, nego što idemo dolje, moramo smanjiti ovu render distance na 7, neka bude, ajde. I evo ga, tu su oni, tako da oni nama ništa ne mogu, a mi imamo ovaj Platinum Broadsword, koji je ultimativno jak. Tako da, evo samo ću vam pokazati da piše 60 attack damage. I još s ovim armorom pravimo još više damage, tako da idemo probati ubiti jednog skeletona. Opala, vidi ovog mačka. Ne, alo, pa nemojte me gađat konji. Moram ubiti ovoga. Dođi. To imamo jedan blaze, Op. Ništa ne vidimo. Bježi. Ajde, da se mi ne zabavljamo s time, idemo naći Blaze spawner unutra, tu negdje treba biti, op, samo malo. Evo ga! Op, bježi. Bitno sam ja našao Blaze spawner, sad samo u dvojicu trebamo ubiti. I kud se ovaj penje, ok. Idemo, Diamond Dolly, uzimaj to. To, imamo. Sad to nosimo kuć, a super je što ja ne znam gdje je meni kuća. To jest gdje je meni Nether portal, tako da... To mi je malo zeznuto. A morat ćemo ga ipak naći šta je tu je. Tako da, ja ću nekako probati to naći, pa ako nađem super, ako ne, ubit ćemo se, najjednostavnije rješenje, tako da, vidimo se kad ja to nađem. Ok, evo, znači ja ne mogu naći onaj svoj portal, tako da jedino što preostaje nam je ovo. Da, ubit ćemo se. I evo nas nazad u našem normalnom svijetu, tako da moramo krenuti dalje što se tiče... Aha, čankovi se čitavaju. Da, što se tiče rađenja autospavna, tako nešto. Sad, ono što nam treba je autospavner i grinder, tako da idemo prvo to naći. Autospavner, evo ga, znači to je autospavner, da oprostite ako bude mali štekanja pošto smo se prebacivali iz druge dimenzije u drugu dimenziju, tako da nebitno to idemo, znači treba nam 2 emeralda, 1 netherwart, sugar, magma cream, yes, 3 plastic sheets and factory machine blocks, so... Tako da krenimo, samo da vidimo šta nam fali.
teoretski fali nam samo magma cream, tako da idemo napraviti magma cream. Jedan magma cream, napravimo autospawner i autospawner je ovdje, da imamo šta piše shift usage, da on treba istu energiju. Treba nam, šta smo još rekli, grinder, evo ga. Znači treba nam piston factory i treba nam golden sword. Golden sword ćemo napraviti, pošto znam da to nemam, imamo ovako i fali nam, wow, svašta nam fali. Imam li bar ovoga, super, ovog imam, 12, nema veze. I treba nam ovo što se tiče, napravimo 3 grinder, yes, that is that. So yes, we have a grinder and we have the auto spawner. Zašto ja pričam na engleskom, ja to pojma nemam. Treba nam samo malo, to se zove, da, treba će nam Safari net, sad mislim da ovaj radi, ja mislim. Tako da uzet ćemo taj Safari net, idemo u ovu kućicu, to jest kolibicu ili prostoricu gdje će nam se stvarati blazeovi, tako da malo dobro, ovo mi treba, Safari net single use i treba će nam ovo. Znači stavimo ovo, kad nam se spavna blaze uzmemo njega i srušimo blaze spawner, tako da stavimo blaze spawner ovdje. Sad samo čekamo, ne to, ovo nam treba. Ajde, stvori se, ajde blazić, ajde, bam, evo ga, imamo ih, super, sad se sam trebamo poubijat. Ajmo, 3 njih, ja jedan, ovo srušimo, super, to je to. Otišlo staklo. Stavit ćemo tu, ajde, nether brick, neka bar bude malo u skladu sa netherom. Tako da, znači imamo, sad samo malo, ovdje, čekajte, tu ćemo staviti auto spawner, grinder stavljamo ovdje, u stvari ne tako, kriva strana. Pad frame rate, jako pad frame rate, 5. Vidi ovo, sulfur. I sad on grinda, samo sad ću vam pokazati. S ove strane, znači ova mora biti s one strane gdje će se to grindat, tako da ovo ćemo kasnije napojiti. I ovo isto moramo napojiti sa strojom i samo ovo ćemo s otvorom pošto moramo tamo i trebamo samo dovući energiju, a energiju ćemo dovlačiti od ovdje negdje do tamo i to će biti puno posla, no nema veze, idemo mi to sad samo napraviti. Ok, evo ga, i to smo spojili, samo da vam pokažem, evo vidite da je sve lijepo spojeno i sada samo nam je zadaća da, ajde uđi unutra, da ovdje stavimo spawn exact copy yes i tu stavimo blaze i tu moramo staviti, blaze dođuvamo, zašto te nije uzelo? Vidi ovo mi neće, pa koji onda tu ide? Moramo ponovo zarobljavati, samo malo, ovaj nam treba. Ok, idemo ga samo na brzinu napraviti. Ok, i on je tu, sad samo trebamo stvoriti ovoga i uzeti njega nazad. I to je to. I sada izađemo ovdje, dajemo nam ovo staklo. Uzmemo i sad bi to trebalo uzeti, tako. I sad samo ovo zakrpamo i tu imamo auto spawn. I dobro što imamo dva ova. I sad kad se oni počnu stvarati, on će to, u stvari on će njih ubijat i tu će nam izbacivati ono što se dobiva od njih, tako da hajdemo se malo odmaknuti pa se možda onda kasnije stvore. A za to vrijeme ćemo napraviti ender chest. Vidimo imamo li, imamo ender chest i to ćemo samo spojiti ovdje. No ja ne kužim zašto to sad ne radi. Tako da idemo mi to provjeriti. Energy ima, work ima, essence, treba mu essence. Znači uzet ćemo ovako. Znate što vam sad ću vam pokazati, tako da samo malo da napravimo, samo malo, ne trebamo ništa praviti, imamo Safari net već jedan i treba će nam glass komada 2. Ok, idemo do naše farme životinja. Kao što dalje imamo najviše ovih pigi, dođi pigi. Ti si drugi očko, držimo. Nema psovanja, tako da, znači prvo morate zarobiti
jednu bilo koju životinju ili bilo šta u Safari.net i sad ću vam pokazati samo malo gdje su mi glupa stakla, tu budi. I sad stavimo ovdje i ovaj bi trebao to sad njega uništiti, vidite, i sad on dobiva essence, ne dobiva, ovaj je dobio essence, on je dobio essence, da. A zašto on je dobio essence? Kako da napravimo da on dobije essence? Ok, evo znači to bi trebalo ovako nekako izgledati. Znači, grinder on ruši... stani kišo. Znači, on ubija te zombije i onda ovaj fluid, ender fluid conduit, on šalje tamo mob essence, a on bez mob essence ne radi. Tako da, a ja ne dobivam dovoljno mob essence od samo jednog kad se stvori. Tako da morat ću tamo u kut negdje staviti ovaj spawner ili idemo tu pored. I onda će to raditi. Tako da, nadam se da ste uživali, a ponešto i naučili. Evo epizode bi od sada trebale ići češće malo. Osim ako ga ne šaljem u Zagreb na popravak. Vidi koka, vidi kokica. Uš. Tako. Nje smo se isto riješili, tako da nadam se da ste uživali, ponešto i naučili. No, dobro, ja sam svašta naučio sad, nisam nije znao. Tako da, vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada mi uživajte i bok!